Dobar dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli v rezidenci slovenskega veleposlanika. Slovenija je prva odprla veleposlaništvo, tedaj še v Republiki Makedoniji. Vaš državni protokol daje številke diplomatskih vozil po zaporednem vrstnem redu odpiranja veleposlaništva. In to se vidi po številki 01. Значи, амбасадоре, доволно е да се види табличката на Словенија и се е познато за нашите дипломатски релации. Точно to. Како на Ljubljana и успеа да стане најпрестижен зелен град во Европа во 2016 година. V Sloveniji se pije pitna voda v vseh mestih iz pip že od nedavna. To je ostalo. In seveda ljudje nočejo, da bi se to poslabšalo. Obratno, hočejo, da bi se izboljšalo. Vaša država pred 3 leti je bilo približno 700 študentov različnih narodnosti iz Makedonije. Danes jih je že okoli 850. V Sloveniji živi približno 20 000 prebivalcev iz vaše države, ki imajo slovensko državljanstvo. V Ljubljani je toliko kulturnih prireditev vsak dan, da ne veš, kam bi šel. Jaz sem seveda predvsem zelo počaščen s tem, da sem dobil častno Racinovo priznanje. Oboje, in Racinova nagrada in to ponovno kaže, kako so velika, čvrsta in pomembna prijateljstva med našima narodima. Тука е мојата маленкост. Vi ste tu. Тука е Словенката Мариета Окроглич од Ново место. Iz Novega mesta. Ние заедно танцувавме. Športni ples iz Slovenije. Človek mora delati dobra dela, mora dobro misliti, ker edino to ima smisel. Се наоѓаме во една традиционална македонска куќа, гостилница, каде што, како што гледаме на зидовите, ги има символите од македонскиот фолклор. Ansambel Bratov Avsenik je bil tisti, ki je polko kot slovenski folklorni unikum ponesel širom sveta. In recimo, to je najbolj znana njihova instrumentalna pesem Golica. U ritmu polke ti, mlado staro se vrti, ob zvenu glasbe ti, pozabi na skrbi. Rada bi pa rekla, da je biti slovenska diplomatka v Skopju nekaj lepega, ker so ljudje prijazni, do otrok so ljubeznivi in na ta način je lažje uskladiti in službo, in družino, in otroke. Да има што повеќе насмевки на лицата на граѓаните на нашите две држави и што повеќе насмевки на лицата во целиот свет. На здравје!